Disney Subscribe nas ponovno u još jednom videu i danas igramo Roblox Anime Tycoon. I da, kako se zove, ajmo da krenemo. Tu sam bio samo onako, zezo sam se i kako se zove, ubio sam, udarao sam ove i ubio i onda dobre pare. I sad evo, a ja ću biti Tokyo Ghoul ili My Hero Academy. Ajde, ja ću biti ljudi My Hero Academy. Da. Ajde, kad ovo tu touch to claim, onda ćemo malo ovog. I sad si iskaj join. Ne, nisam uspio da se joinam. Ja sam da se borim. A ne veze. Sad ću malo brže skupiti pare za što sam imao na početku. Ok. Možda sam se napisat. Ok, Discord. Da, uđite u moju Discord grupu, link u deskripciji. Ajmo malo idemo da ubijamo ljude. Wow. Evo, ja sam ljudi 31. level, moj stats 46 attack, 15 defense, health 11, stamina 22. Onda malo tučemo ove 19. level. Ne, ja mislim da još ne mogu, ali ajde probat ćemo 36. Ne mogu još. Mislim, možda bi mogu, ali ne baš. A malo sad skupljam money. Tup. Pozdrav za Nikolu. Našli smo se baš u ovoj igrici. I to sad igramo ono. Zajedno, pa pozdrav za njega. Ljudi, ako vi hoćete u Robloxu da me frendate, teško da ću vam ja baš prihvatit. Možete me eto followat. To moguće. I onda ja mislim ako me followujete da se mi ostavite oko setting da se možete joinat preko mene. Ako igrate Roblox, ako ne, ok. Ako igraš šta voli. Ne, ajde, ponovno ćemo ljudi probati 36-icu. Ja mislim da mogu. Ja mislim da mogu, samo ako ne bi samo tako stojio u mjestu. Teško. No! Run! No! Ubit će me. Ne mogu ubiti. Ja sam samo dečulik. Dete. Nje. Sad ćemo se joinat. Ajde, join. Ja ću vidjeti samo ubiti ovog tupa Nikolu, neću zašto on se reportao pa je malo low level, plus ja samo restartujem da on dobije 5 XP-a. Tako on dobija XP, mislim i 500, ajde tih jena, ajde ja kažem jen, nešto je mislim tako kini da su jen, da, ja mislim da su jen. Gdje ja ljudi ovdje skupljam pare, parice! Idemo. Ovo će možda biti malo klarač klip, ali ne pojma. Oko Gold Rusha. Najvjerojatnije će sljedeći klip biti Gold Rush. I sljedeći
sljedeći klip najvjerovatnije ćemo već imati onaj, to reći, nije baš bager, jeste bager, imat ćemo bager i moćemo kako se zove da već radimo na onoj ogromnoj mašini što sam u prvoj epizodi kupio. Ja mislim, ono što sam rekao, priprema za, ne, nije to. Prva epizoda Gold Rush, ako ste pogledali, ako niste, tamo gore, znate, nam će sad i izbacit će vam. 3, 2, 1, sad! Trebalo bi da vam izbaciti tamo gore. Pogledajte tu epizodu i da. Onda kad sam rekao kao, tu ćemo, ja mislim da je to tier 2. Tu kao većinu stvari za tier 2, pa onda najvjerojatno sljedeći klip ćemo raditi sa tier 2. I da, ima i ove lutke. I to imam 42 ove, 38 ovih, 9 ovih. Ok, ajde ovako, 42 Meliodosa, 38 Vegeta, 9 Etua, 5 Sazukija i 3 ja ne gledam ljudi baš nešto anime, pa zašto nemam pojma. Samo sam gledao The Seven Deadly, zato sam to znam. Kako da izgovorim. Luffy, 3 puta i Eren. Pa sa tim stvarima, ako ja odem sada ovog tu. Trade your collectibles for gems, vidite. 50 Meliodosa za 1 gem. 50 Vegeta za 1 gem, 15 Etosa za 1 gem, 15 Sazukija za 1 gem, 15 Trux ili tako nešto za 2 gema, isto tako za Luffy, 5 Erens za 3 gema, jednog ovog tu za 1 gem, jedan Legendary One Punch Man za 25 gema. Zato što je 25 gema? Ne? Ok, sad ću vam pokazati za šta su ti gemovi. Znači većinom su gemovi da kupite ove morfove. Ovo je All Might, on je 10 gemova, ovo je Luffy, on je 30 gemova. Sada, ako odete u Upgrade Powers, da, evo, ako kupite All Might, on ima Texas Smash i Fly. Ako kupite Luffy-a, onda imate Rubber Punch i Rubber Shield. Nisam sigurna da se to mora kupovati sa gemama, ja mislim da da. I ovo tu ima da se kupuje za ovaj amulet. Najskuplji je koliko gemova. To je kao više XP-a da dobiješ. Ajde da okružimo 1000. Upgrade skills. Ovo je ipak malo glupo. Da. Ovo je glupo, zašto možeš platiti sa gemovima. Ali tu možeš već i... to je kao max. Aha, ja mislim da je to tako, sam skoro to. Vidite kako možeš samo 50 attack, ako bi to kupili za tek jednom, onda bi ja mislim 51 attack mogu da sam. Tako nešto ja mislim da je to. Idemo onda nazad do mog My Hero Academy. I da imamo pare tamo već da skupimo. Da kupimo što brže do super moći. Mislim, moći od My Hero Academy, barem što je ovdje u ovom tajkunu. I onda možemo malo da se sa moćima zezamo. Ja sam sada My Hero Academy lik. Nikad gledao nisam My Hero Academy. Znate kako se ove zove, ako ste vi gledali, ima ove lude oči ili ona. Nemam pojma. Ako znate ko je on ili ona s ovakvim ludim očima i ovakav izgled, pišite mi komentarima, što nemam pojma. To, samo mi skupljaj te Vegete i Meliodas i eto i Suzuki i bla bla. Može jedan Legendary One Punch Man, neću budu. Zašto da se buni, pa to je samo One Punch Man. Legendary! Nisam ponovo gledao koliko da mislim kad sam krenuo. Najvjerovatnije ću završiti ono kad se zezamo. Se budemo zezali, kad budemo ceo tajkun završili. I onda malo da se zezamo i onda najvažnije.
danas je koji je danas? Danas je 29. septembar. Ne znam da li će danas izaći ili sutra. Ako danas bude izašlo, možda će biti kasno, a možda i da kasno je 7-8. Ne mora biti, ne mora da znači. Ali može. Ko već ulazi na moj Discord u deskripciji. I da, sad skupljam, da. Idemo, skupit ćemo Detroit Smash, da, može, šta god je to. Idemo join, to. Iskao sam taj join. Ja ću biti sam, neću ništa pobediti, super. Nije, ne pasi, joj. Pao Nikola sam je bukao vrijede. Ja mislim da je polomio noge. Ako ja mislim da on sad ide u cave. Nemo mene gađat. Nema problema. No problemu. Skidi papa. Dobre. Nizu smo da prodamo ove miliode svi vegete. Blizu. Još jedna vegeta, idemo. Sad ću skoro level upat. Kad se level upujem, treba će, onda ću sve ponovo attack, hoću što prije 50 attacka. I onda ćemo defense. Da. Mislim do 50. levela onda sam srećan, zašto 50. level onda se rebirtam, dobijem, koliko se rebirta dobiješ? 15 gemova, što god. I onda mi piše u komentarima da li skupljam za Lafija ili da kupim All Might. Pišite mi u komentarima. Ovo ću sad reći, to će biti jako lako. Ko bude prvi, ja ću njegov komentar prvi pinati i kako se zove, pinati i ono kao srce staviti kako god i onda će on biti skroz gore. To sam zaboravio da stavimo Gold Rush, ajde postavimo još. To Gold Rush ide. Ali ipak uvijek ću ja biti prvi. Muahahaha, ne znam. To se ne važi. Zašto ja vidim kad je privatno, kad netko na svijetu ne može da vidi sve mene. I ajde, ako neko pored mene pogleda pored mene je sedi ili ako neko uđe u rekao ili da. Ili ako sam pustio jednom, mislim, izbacio video i onda ponovo stavio na privat da su vidjeli par ljudi. Falcon Punch! 95! Damn, boy! Yeet! No, thank you. Bye. Have a great time. Me almost dead. Skoro sam pa... Ode on. Yeet! Izađe on. Death Note je slobodan. Tako sam dugo tražio Death Note. 106 damage-a. Yeet! Sad ću ponovo yeet. Nisi fora. Yeet! A da, ja kažem uvijek yeet. Ten.
Šta je ovdje eksplozija? Sad je eksplozija. Kabuuu. Najbolji kombo ikada na cijelom svijetu. Breaking news, Dario. Ne pojma. Kupi. Ne, neću. Prvo ću moći sada kupim i onda ćemo dalje. Sad ljudi je malo neprofesionalizam, ali samo pogledaj kako je snimam, pa da ću nam 15 minuta. Eno bre, da se ti sklanjaj bre. Sam ti rekao da onda se skloniš. Eto, prati. 15 minuta, znači. 15 minuta 42. Hajde do 3 ću snimati. Može. To je 18 minuta još. Pa. 30 minuta video. O da. Skibidi papa. Možda neće toliko dugo, ali blizu. Falcon Punch! Eat. Falcon. What? Otkud on znam da skače? Eat. Znači ste... Eat. Eat. Idemo pam pam pererem pam pererem pam per. A ne, nije fuga, trebam još malo keša da bi dobila. Super, jump! Evo, hvala vam ljudi ako još neko mene gleda, zašto znam. Dugo nisam snimao, puno nisam nikada više neću snimat. I ono, pa, i ne gledam nikad na moj kanal i bla bla, a vi koji gledate, vidio sam prošlo Gold Rushu, sad ću tačno reći koliko ima pregleda Gold Rush, oko, ajde, mislim da je 30 i hvala svima vama koji dalje gledaju, lajkuju i šeraju. Mislim, eat, eat. Da vidimo moje videe, skibidi papa, enaku, eat. Come on, let's go. Welcome to the gym. Ouch! Eat? Then some person eat! Preživao je! He's alive! Pong! No! Eat, 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 eat. Desi. Eat, kako? 23 pregleda. Ima moj video, ima i onaj uđite u moju Discord grupu. 37 pregleda. Mislim dobro. Ako ovako češće snimam, doći brže. Kad se me preda? Pre jedan dan. A ajde kad prođe oko... Da. Eat. Bam, 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 bam. Skibidi papa. Ena pum 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 pum. Skibidi papa. Banana. Eat. Šta sam dobio? Back. Bezno palica! Eat. I taki eat. Ja sam ovako dobro. Eat. I taki eat.
damage ovog mogu još ubiti. Ajde, još jednom. No, a hero can't die like that. No, hero die. Die kako ne. Without any power. Extra health, extra stamina i extra weapon. Helikopter. Da, moramo se uzeti moje stvariške. Batum! Skribidi pum. Smash! No, that's what's going on. Eat. Oi! Koliko imam tih trebim 15, imam 11. Idemo. How could this happen to me? I made my mistakes. Only like nothing. Energy sword! Are you ready to rumble? No, thank you very much. Deku. I need to be Deku. Aha! Znači ovaj karakter je Deku. Deku. Idemo. Ok, onda ćemo ovako ići. Dođem sa Detroit Smash ili sam pium. Oh my gosh. Eat. I didn't want to kill you. I didn't. How could this happen to me? I made my mistakes. No! Level, gear, 19. Zašto ja sad tako začutam? Idemo, nemoj me uvek klipat, taj tupit. Ok, ovdje tu, dođite, tu je miš, ne gledam. Tamo skroz gore ima money, 2000. E sad, moraš proći ovaj parkour koji nije težak. Ali za mene još lakše, ne. Ajde, joinat ću se. Ajde, pustit ću ga ponovo da pobedim. Kako lipo lice.
sad ćemo, ajde, Tower Defense. Idemo. Kožati. Ok, još 8 minuta trebamo primit. I onda je dobro epizoda. I onda ovo moramo renderovat. I onda neću odmah postaviti najvjerovatnije. Neću postaviti. No, 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 no. Nije fair. Not fair. No, 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 no fair. Da? Not fair. Izgleda nećemo spet ceo tekun završiti kako sam to. Ne, igrat ću dok ne završim ceo tekun. I onda... Ne završamo. Što sad sam skupio par. Završim taj kun. Taj fun. It. Uj. It. Meliodas! Idu 45. It. It. Mislim, it. Can't touch this. Meliodas! Idemo Meliodas. Ono sam napravili. Trebali su ovih tu 20 za jedan gen. Znači baš puno treba skupiti. Ali ono baš puno. Možda dugo trebaš igrati uopšte za Lafija. Dobijemo Lafija i... O, trebaš imati barem 3 rebrta. Mislim, ne moraš ako imaš puno dolaz. Mislim, to collectibles, šta god, i onda tako da skupiš puno, onda dobro. I ne moraš imati tako nijedan rebrt, ali inače... Au! Ipak njemu treba leveli, već je 12. level. A kad smo ušli on je bio drugi ili tako nešto. Pa dobro, pustat ću ga da dobije što više levela i što brže. Izašao sam bez ičega, pa nema veze. I dalje ga mogu brže ubiti. Idemo unutra. Da kupim. Da uzmem. A i da kupim dropper. Let's go. Kako njemu lipo lice, znači ne mogu da verujem. Bra. Samo mogu reći boga. Volio bi da dođe u anime taj. Htio sam reći The Flash, ali The Flash nije anime će. How to get gems. Eto. Kill PA P Nego P Ne Kill the man's
11. Koliko još malo mi treba. What? Ljotos, idemo. Samo te uncommon mi daj. Da onda vegetu ima ljoda se prodam i dobit ću 2 gema. 2 gema bliže do Lafija. Ajde Lafija. Ajde Lafija. Zašto ja ovako sa F ubijem? Ne sa Falkom. Plančan sam puf. Aha, jesi mi ni damage uradio, tako se misli. Ajde da se joinam. Pa da ovo pustim da pobedim. Fight! I'm dead. What? To, money. Daj mi jo. Money. Ja imao kupiti super drope. Sam to košta 50.000. Hiljada, ne pojma. Oh, look at him. He has a katana sword. It. Aha. Vegeta. Respetiš. Wow. Dobio sam Rajku. Treba mi 15.000, tek imam 4. Falcon punch. To je dobro, još ovako ne ideš. Idem sam pa. Hihi. Minutu do 3 ljudi. A neće ovo završiti. Dok ne završim tekun. Idemo tako. Dok se ne završi taj kun, ne izlazim. Odavdje. Daj, baš Aleksa mora postati defnut. Pozdrav za Aleksu. Teško da gledam moj video, ali ok. Pum, skibidi pum pum. Skibidi papa. Onda pum pum pum. Pum. Pum pum. Get motherfucker. Idemo ljudovi da malo roknemo. Friend, ali šta preključaš to? It. Vegeta 47. Idemo. It. Wow. Please, ja daj, mogu sam mi dati nešto. I... Vegeta! Ligu. Možda još u ovoj ljudi epizodi dobijem prvi gem. I... join. Hello, niko neće se joina. Hello. How could this happen to me? Oh, Nikola bre. Woo. It. Join the group to get 500 cash in game. Yeah, boy. Mislim da ovo zadnji dropper i onda imamo za 50.000 još
ovo tu i to je to. Bili smo sve. I to sve, ja kažem sve. Ajde, umri. Dobro je, umro je. It. Ajde, ajde. O daj, mogu si mi dati neku lutku. Ovi ne stvarno da mi daju lutke. Daj vutku. Vudu. Defense 20. Yeah. Bum. Lutka. Ćemo dođi. Jit. Vutka. Vutka. Najvjerojatnije pisu Aleksu. Daj mi... Aj sad ćemo da vidimo. Da vidimo. Pepan. Šivanje. It. Ušo Aleksa. On me treba pomoć. It. 50-48. Čekam za još 2 Meliodasa. Idemo. It. Nemoj mi više Vegeti davati. It. Ja sam it. I ja... Daj mi Meliodase. Tu, Meliodas, idemo još jedan Meliodas, ili? Još jedan. Hajde. Još jedan. Ljudi. On je zapisao. Ripnet. Tu, idemo. Nisam mogu upiti, ne veze. To idemo ljudi, 2 gema. Imamo 2 gema. Ligu. Sad još tako, otko znam koliko puta. Da, moramo otići i vidjeti sada ovo tu. Sada ovo tu. Onda vidimo moje money. Onda odemo ovo tu. I trebalo bi da zadnje. I yeah, congrats. Thank you. Samo ovo tu i ovo tu. I bukvalno ću da sve kupim. Samo ne sud. I ajmo da malo... Ajmo za kraj da probamo napasti 70 level, najveći level. Za kraj, ajde, sam da zazamću. I dok se borim, ljudi, posjeti, ima... Jes, baš to. Subscribeajte se na moj kanal oko ovog tu roka, izgleda se zagliču, uspjeću ga ubiti samo tako. Yeah. Falcon Punch! Eat.
sam zadnji put. Ok, ljudi, subscribeujte se. Subscribeujte se, pogledajte moj prošli video i pogledajte ovaj tu. Desno će biti prošli klip Gold Rush i Gold Rush epizoda 1 i u levom ćošku ili levo će vam biti random video. Da, ćao!